Esselamu aleyküm hormatly vatandaşlar, Türkmenistanlılar. Ehli Türkmen halkına selam olsun diyoruz. Sizi bu yerde hoş gördük. Kurban bayramınız kutlu mübarek olsun. Beren kurbanlıklarınız Allah'ın dergahında kabul olsun. Öz kımmatlı vaktinizi ayırıp şu yere geleniz için, bize hormat görkezleriniz için size köp minnettarlık bildiriyoruz. Здравствуйте, дорогие соотечественники, туркменистанцы, все туркмены. Рада вас приветствовать на нашем празднике Курбан-Байрам. И также хочу вас всех поздравить с праздником Курбан-Байрам. Пожелать вам всего самого хорошего, здоровья, удачи, счастья, чтобы в вашей жизни не было никогда черной полосы, все всегда была у вас белая полоса, и все было у вас прекрасно, чтобы ваши дети были счастливы, а вы были здоровы. Пользуясь моментом, хочу вам сказать огромное спасибо, что вы все нашли время, пришли на наш праздник, не пожалели свои минуты дорогие и почтили нас своим присутствием. Также хотим начать наш праздник со стихотворения великого поэта Махтумкули «Будущее Туркмении». Çok sağ olun. Hormatlı adamlar, şu bayramçılığımızın ilkinci novatında Türkmen'in beyik şahiri Maktum Ulu Pırağı'nın qoşkuları bilen başlamağına makul bildik. Maktum Ulu atamız hem ökden görcülüklü, öngünden Türkmen halkına erkin durmuşu, erkin vatanı arzu edip geçen beyik şahir, bugünkü gün Türkmen halkına erkin durmuş miyeser etti. Parağının eden arzuyu hasıl oldu. Ceyhun ölen Bahri Hadar arası, çöl üstünden ömsör yeri Türkmen'in. Kara gözüm, kara dağın çermeli, kara dağdan iner sili Türkmen'in. Halk silamış, bardır hakkın tiyayısı, çırpınışar çölünde iner mayası. Renkberin gül açar yaşıl yaylası, ark olmuş reyhana çölü Türkmen'in. Al yaşını bürünüp çıkar perisi, küykönüp bar kurur anvarın iyisi. Beyler töre aksakkal yurdun eyyesi, küren hatar gözül iyili Türkmen'in. Ol merdin oğludur, merdin pederi, gör oğlu kardeşi serhoştur seri. Dağda düzde hovasa sayyalar almaz, alabilmez yol var soğlu Türkmen'in. Köngüller, yürekler bir olup başlar, tartsa yığın erer topraklar, dağışlar. Bir sofrada tayyar kılınsa aslar, götürülür oluk varı Türkmen'in. Köngül hovalalar ata çıkanda, dağlar dağda dönür göğe bakanda. Bal getirir coşup derya akanda, ben tutmaz gelse hili Türkmen'in. Serhoş olup çıkar ciger dolantı, dostları sindirir yolu bağları. Çözüm gayrı düşmez kömül eylesi, maktum ulu sözler tili Türkmen'in. Будущее Туркмении. Овеяно ширь от хазарских зыбей, до глади Джейхуна ветрами Туркмении. Блаженство очей моих гроза полей, поток порожденный горами Туркмении. И тень, и прохлада в туркменских садах, и неры, и маи пасутся в степях. Рейхан расцветает в охряных песках, луга изобильные цветами Туркмении. В зеленом ли, валом ли перепройдет, в лицу благовонную амрой пахнет. Возглавлен мудрейший и дружный народ, гордится земля городами Туркмении. Душа Героглы в его братьях жива. Взгляните, друзья, на туркменского льва. Пощады не ищет его голова, когда он встает пред врагами Туркмении. Единой семьей живут племена. Для той расстелена скатерть одна. Высокая доля отчизне дана, и тает гранит пред врагами Туркмении. Посмотрит на гору в огне Виджигит, робеет гора и рубином горит. Не воды, а мед в половоде бурлит, и влага в союзе с полями Туркмении.
Туркменов врасплох не застанет война. Былую нужду позабыла страна. Здесь розы не вянут, из них ни одна не ропщет в разлуке с певцами Туркмении. Здесь братство обычай, а дружба закон. Для славных родов и могучих племен. И если на битву народ ополчен, трепещут враги пред сынами Туркмении. Куда бы дороги туркмен не вели, растянутся горные кряжи земли. Потомкам заполнится Махтум-Кули. Поистине стал он устами Туркмении. Поистину слова великого поэта Махтум-Кули, все предвещающие: дай Бог, дай Аллах, чтобы наша страна также процветала и всегда была прекрасна. Yaşasın Türkmenistan! Yaşasın Türkmenistan! Köp sağ olun. Hormatly mihmanlar, şu yerde, şu vatanda, şu topraklarda Türkmen halkının, Türkmen vatandaşlarımızın bu dünyaya bakıp gözün yumanlar için, bu dünyadan bakıp ötenler için bir sellem ör turup bir dımışlık haiş eder mümkün olsa. Дорогие соотечественники, вы все прекрасно знаете, что на этой кипрской великой земле захоронены наши соотечественники. Прошу вас всех почтить минутой молчания всех усопших наших соотечественников. Спасибо. Спасибо огромное. Köp sağ olsun, köp Tanrı yalkasın. Köp sağ olun. Hormatly vatandaşlar, hormatly Türkmen halkının, Türkmen raýatlary. Şu yerde şu owadan çäräni gurnap beren, ilki bilen şu çäräni gurnap beren, şu bayramçylygy, şu nadyň nygmaty gurnap şunu alad eden adamlara köp minnetdarlyk bildirýär we oy şu yerde şu wagt şol adamlara ýeke minnetdarlyk bildirmek isleýäris. Дорогие соотечественники, вам всем понравилось здесь? Я не слышу. Я очень рада. И в связи с этим я хочу вас попросить, чтобы вы узнали каждого, кто принимал участие, кто организовывал, кто все это организовал, каждого по именам, чтобы мы навсегда запомнили, потому что это у нас такое первое великое мероприятие. Şu yerde şu oturan oturmuşlar hem aydın sağ yağıtı çıralары şu arası hovadyň astynda nazyň nygmatlary saçakly iyi biçen ekli nazyň nygmatlaryň uğrunda ılgan şu zatlary ömünden taýýarlan ýaşulymyz var şu yerde Erkin Gulamowa köp minnetdarlyk bildirýär. Bir çapak salalım. Şu ovadan aydın sağları, şu ovadan sağları çalmakla, şu ansambl hemme dadı burunan, ekdadı burunan ýaşulymyz Murat Durdiýew köp minnetdarlyk bildirýär. Köp sağ olun. Bir çapak çalalım lütfen. Murat Durdiýew, огромное спасибо, Muratcan. А теперь послушайте небольшую такую историю, ну, это как предвестник того, что здесь произошло. Один день Ильхам, Руслан и Азиз собрались и подумали: давайте соберем всех туркмен вместе. У нас здесь так много, у нас такая большая страна, такие добрые люди. Давайте организуем для них какой-нибудь маленький праздник. И пошли они к Иркину. А Иркина говорит: зачем маленький? Давайте будем организовывать плов, сделаем концерт, и будет все очень прекрасно. Вот сейчас я вам хочу представить Руслан Акыев. Ильхам
Ilham Halliyev, Adil Müminov, Aziz Kurbanovich, ehliğinde köp minnettarlık bildirýär. Ehli şu kamera ve foto aparatları ömürlük ýadygarlyk galdyrjak. Yıllar geçen soň hem YouTube'da hem internette görüp uwanyp bilmemiz bu bir ulu bir bagyt bizim üçin. Mehriban adamlar, ehliňiz hemmeňiz diýýäli nazlyk matlardan dağıtdyňyz. Saçakda pişirilen nahary, Türkmen palavru taýýarlan. Şöhrat Atamuradov'a köp minnettarlyk bildirýär. Шухрат Атамурадов, повар! Спасибо, очень вкусно! Такой плов никогда не ела! Шухрат Атамурадов! Mehriban adamlar, Agdy Birlik bu Türkmen halkyna mahsus bir hereket. Bu dama Agdy Birlikde ýaşayan Türkmen halky şu günlere ýetdi. Agdy Birlikde ýaşamak şu ýere ýygnandyk, intek bu ýere ondan bir bölek hemden gelmedikleri var, gelmedikleri de aýdarsyňyz. Netip bolsa şular ýaly şäherler kän bolsun, köp bolsun. Köp bolmagyny netip bolsa. Şu ýerde bir zat aýtmak isleýär, şu seneden, şu çistodan başlap şu devlette Türkmen birligi döredildi. Ehliňi gutlayan bir sabak saralyň, sağ olun. С сегодняшнего дня в ККТЖ назначается Türkmenler Birliği. Ура! Türkmenler Birliği! Ура! Türkmenler Birliği! Ура! 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 Şu yerde hormatly adamlar, şu yerde Baksa sadandalarımız var, ansambl var, yörüte sizin önünüzde ovadan aydınları yerine getirip verir. Dinleyin, lezzet alın, ne dans meydansa, isteseniz dans edin, isteseniz oturun yerinde, dinleyin, telefonlarında, ömürlük, yadıgarlık, galeryalık, telefonu, video, suratlar düşürün, internet muhamda paylaşın, boy bilsinler, tutuş dünyada, Türkmen halkı, şu devlette, Agdy bir yerde cemleşsendiklerini bilsinler. Скажем огромное спасибо нашим музыкантам, потому что они уделили нам наше свое драгоценное время. И для нас они сегодня будут выступать бесплатно для всего туркменского народа Кипра. Ура! Закир Адылов! Закир Аке, пожалуйста, Закир Адылов! Поприветствуем! Мекан Хайдаров! Мекан Хайдаров! Мекан Хайдаров! Атабек Акыев! Атабек, братишка, идем! Молодец, умница! Атабек Акыев! Руслан Ходжакулов! Руслан Ходжакулов! Рустам Колдашев! Рустам Колдашев! Рустам Аке, спасибо вам! Спасибо! До земли вам всем поклон! Камилджан Кадыров! Камилджан Аке gelin! Камилджан Атылов! Спасибо еще раз! А теперь... Şu yerde Türkmen halk aydymı Zakir Abilov'dan sahnamıza çağırýar. Dinleyen lezzet alın, hormatly mehmanlar. El şarkı karşılayın, lütfen. Öncelikle Esselamu Aleyküm hormatly ene atalar, doğan kardeşler. Hemmeňine yetip gelen Kurban bayramları bilen kutlaýar. Allah Teala yine bir neçe şu niyalı bayramçılıkları getirmek hemmemize nasip etsin. Yine şu niyalı Govucu bayram konsertini kurulan hacı dostumuz Erkin Hacı kalıverse bir neçe yiğitlerimiz var sazanda, yanında bir neçe kömekçi yiğitlerimize hemmetine Tanrı yalkasına ediyen Allah'can her bir Müslümanın oyunda şu niyalı şagalanlı bayramçılık bolmağını arzu ediyen bizlerim elimizden gelince şu gün Kula kalasa bu ve aydımlarımız bilen, sazlarımız bilen sizi beğendirýär diýip umid edýär.
Yine bir gedek bayramlarımız hemmemize kutlu mərek olsun. Dinlen, lezzet alın. Şu atkı aydınımız hemmenize malum. Merhum Abdülaziz İmamov ustazımızın aydınlarından beraber. Baş üstüne. Uslan. Seni dile beraber haddede ifade eder. Hüsnüm derize, hüsnüm ter açılın dile beraber. Hüsnüm ter açılın dile beraber. Gül yüzüm ay kimi şöyle kaçırdı. Mecnun görse Leyli'sinden geçirdi. Nadanlar onunla alın saçardı. Seni dile koymaz o kulağım beraber. Seni dile koymaz o kulağım beraber. Hey beraber.
Zülfleri kovlamayıp dökülür bilden. Sözleri şırındır şekerden baldan. Hiç yok ki